Hello, I giving Baboy na may rakpam. Nahanam pamas di sorgi wapaw ta na bagida maglak piba ang sige magkatagachari. Agi prathna di nahak na takdir ba wapaw ang sige mapal na isor buhay na nung siba amasung mahaki mi aduga mahaki singlup buhay na nung siba sini. Diba ehak na nahaki na pamda noluk choning ba dudi nahak na takdir ba wapaw asina. Nahak na nahaki singlup ta pipam tok pa nahaki commitment amasung nahaki singlup ki luching ba singi makapon pam tok pa adugi mahuti silhan bigano. Adu ba wapaw sige mapal na. Naging lupa hinanong siba, naging luching mo sing hinanong siba, at quite maruoy na, isori matik mga na maghingba punsi na chakot pa ado, eki pratana ni. Ibang umaki wapaw, taminas. Mati pandu mga pada trama tu degni tran tu de kuda matamira pa konsep sang kita pandu mga pada kun trama degni ni purin tu de yang minase Acts chapter 5 verses 34 to 42 Majuda Sanhedrin gi maraktagi while ya thangi oja mi pum na mak na ikai khum na ba Gamaliel ko ba Pharisee ama lepkhalake lagu pa konsep sing adu ngai haktang mapan na puthokina ba tang pik Aduga makoy da haiki Israel gi misa na koy na missing asida tawge haina ningliba adum mun na khalo marni matam khargi mamangda masabu athoiba mi amani haina haizaba Theodas thoklaki charang na nipa chamri romna matung inki andubu makbu hatki amasung magi tungila mapunna ijai chai thoki aduga makoy adu karisu oikide masigi matungda mikok thibagi matamda galildagi jihuda thoklaki amasung miyambu mangona chingsinki mahaksu mangkhre adu mahaki matung inba pumnamak ichai chai thokhanki haujiga na khoida hairi mising asida yetlunu aduga makhoi bu thadokho maramdi makhoi gi thorang natraga thabak asi mising dagi orbadi masi karisu oiroi aduga masi isor dagi orbadi na khoina makhoi bu manghan bangam loi natrabadi na khoina samak isorga mukna batagani madu makoina maki wadu yaki aduga makoina pakon chapa sing bu kauraga phuki aduga jisugi mingda makoina amuk ngangdana ba yathang piraga makoi bu thadoki madu pakon chapa singna harau bagalana Sanhedrin dagi thoki maramdi isorna makoi bu ming adugi maram gi damak ikai ba khangba matik chabo na sing thana bire makoina numit khuding ningna sangda amasung yumda Tambiba amasung Jisu Christ bu santokpa lebamde mati pandu mga pada tarama thoidagi na taragani thoi ai gi maram gi damak mi singa na khoi bu chairaba o neiraba amasung na khoi gi na thakta phatta ba punumak theijilaba na khoi yaiphabani harauzo amasung yamna nungaizo maram ni sarga na khoi gi mana chahoi maram di na khoi gi na mang leiramba wa takthokpa mi singbu makhoi na sum no neki prana dosi Ekogi pam sun ekogi sor. Ako na ki wahaida lakchari. Prabhu ariba thazaba sing na ki na pam tatana nizab gumana na hak no sumi ka pungja sa ekogi damak nizari. Ako na khangjab du khanghan bi. Ako na ujab du uhan bi. Ako na tajab du tahan bi. Du ako na oijab du na ki wahagi mapalna. Oihan bi. Aki wai khoi butambi khangna gyan lo sing mathak lom gi bu khoi pinabi na ki wai gi maru se khoi thamoida mara chena ta hanbi mahayal hanbi ai khoi na hakna na ki maram gi damakta aphabada amasung na ki matik ma oigeda bu punsi du khoi thorang to bi na ki wai se gi mapal ai khoi asonba kalhanbi sothaba tekat hanbi Chris economics ng utpi panggal PBO koibu alo khoi musing sim palna nagina wang sano khoi na nem sano isugi mi jeribani amen ako na nomai jing khuding gi na ba jisu Chris ki Chingthakta Tambiba gi ahan ma tangkak oirba Yaiphabasing amsung harau ba singi tangkak singa sina roib na min oigni khoi
ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯩꯅꯔꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯇꯨꯡꯏꯟꯕ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯦꯕꯣꯛꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯅꯥꯏ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯊꯥꯖꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯅꯥꯏꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯏꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯗꯨ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯆꯨꯝꯅꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯄꯥꯜ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯄꯥꯜ ꯈꯛꯇꯪ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯋꯥꯅ ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯤꯡꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯕꯣꯛꯁꯤꯡꯗ ꯇꯝꯕꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯅꯥꯏꯁꯤꯡꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯖꯤꯡꯗ ꯄꯗ 10ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯕꯣꯔ ꯃꯥꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯕꯣꯔ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯏꯐꯕꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯔꯥꯎꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯕꯣꯔꯒꯤ ꯃꯁꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯀꯧꯏ ꯅꯥꯎ ꯃꯩꯇꯩꯂꯣꯟꯒꯤ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯌꯥꯏꯐꯕꯅꯤ ꯌꯥꯏꯐꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯑꯣꯏꯒꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯕ꯭ꯂꯦꯁꯦꯠ ꯌꯥꯏꯐꯕꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯆꯥꯟꯕꯤ ꯍꯩꯕ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯏꯐꯕꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯏꯐꯕꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯏꯪꯊꯕ ꯄꯨꯔꯛꯄꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯏꯐꯕꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯙꯔꯃ ꯆꯦꯟꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯠꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯨꯅ ꯕꯣꯔ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯌꯦꯛꯁꯤꯡꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯕꯣꯛꯁꯤꯡꯗ ꯇꯝꯕꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯖꯤꯡ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯅꯩꯅꯃꯤꯟꯅꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯅ ꯙꯔꯃ ꯆꯦꯟꯕꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯃꯇꯧ ꯂꯧꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯇꯝꯕꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯁꯤ ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯄꯥꯟꯕꯗ ꯍꯤꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯄꯥꯟꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯧꯕꯁꯦ ꯊꯥꯒꯠꯄꯤꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯋꯥꯕ ꯂꯩꯇꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯃ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯣꯠꯅꯩꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯖꯤꯡꯗ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯅ persecution for righteous sake ꯙꯔꯃ ꯆꯦꯟꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯣꯠꯅꯩꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤ or for that matter persecution is a hallmark of Christianity ꯊꯥꯖꯕ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯇꯨꯡ ꯏꯟꯕ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯇꯨꯡ ꯏꯟꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯄꯥꯟꯕꯅ ꯑꯣꯠꯅꯩꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯣꯏꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯖꯤꯡꯗ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯣꯠꯅꯩꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯃ ꯍꯦꯛꯇꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯣꯠꯅꯩꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯙꯔꯃ ꯆꯦꯟꯕꯒꯤ maraꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯤ The persecution which Jesus called blessed is not the persecution for any reason but persecution for righteous sake. ꯑꯗꯨꯒ verse 11 ꯄꯗ 11 ꯑꯃꯁꯨꯡ 12 ꯑꯁꯤꯗ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯅ ꯄꯗ 10ꯗ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯕꯣꯛꯁꯤꯡꯗ ꯃꯥꯅ explain ꯇꯧꯔꯛꯄꯒꯨꯝꯕꯅꯤ he just expound the previous verse ko aduna verse 10 ga verse 11 ga koi parallel dum ubudum phangi dharma chenbagi maramgidamak haina haibedo kaino adugi dharma chenbagi maramgidamak no verse 11 lakma matamda kare aigi maramgidamak adugi makha tarakpa matamda kare hai amuk hana mi singna o nairaba adu karamba makhalgi o naibedo khoi uba phangani chairaba o nairaba musung nakhoi nataka phatapun mak thaijillabada and the next yaiphabani makha tan education nakhoi yaiphabani han adum haibi na aduna mamangi verse 10 nakhoi na naimini khrabagi maramna asigi maramda ai ka hen ai mu hairoi adubu haida biadaba singim rakta amadudi thajab amoina ekhona taibang pam awaba khanga doribagi khanga dobase dharma chenbagi maram adu khaktangini atei maramgi amata natte dharma chenbagi maramgi damakta nattana khangba awa ana sing adu natte Jesu Christ na mafam asada yaiphabasing hana koribase and let us be very clear on this asing matangna yamna mayek sengse maram asing matangna mayek sengdaba matamda aikhogi punjida thokpa awana khudingmak singdo Christian oibagi maram adum thopupna wakal khan mi sing lei aduga adu achumba man adu achumba miyeng man nati aduga haiba Jesu Christ na magi sebok oikraba magi manai oikraba khudingmak sing aduda oihaningba amasung yeng haningba miyeng nate Isam haiba oiba tari asigi dharma chenbagi maram haibase dharma chenbagi punsi mahing adudane adugu Jesu Christ gi matau lobna adugu Jesu Christ gi matau loba adu exhaustive oiba tari aikoina pandu manga gi pada ahum dagina mapan phawda mathang urakliba khudingmak singa that is just the righteous living we ought to live aikoina hingada dharma chenbagi punsi mahing adune Christ gi matau lobugi punsi mahing adune na asigi lisasina loire haiba nate mayam leire adubu maroina asigi context di yang pa matam di verse 3 dagina verse 9 phawgi punsi adu hingba matamda haiba punsi adu hingbagi maram na aikoina koi kairo lekai gi singlu manungdagi singlu mapandagi aikogi imung manungdagi isor khangdaba mi singdagi phangadaba awana khudingmak sing adu gumbagi makhalgi awa ana adune Christ na yaiphabasing haina kauribase
aduga hairiba aduda angka hodan bagi damak Jesus Christ na verse 11 yorok matamda aigi maram gi damak o karino magi maram gi damak dar sa do batagade karam maram sing Jesus Christ gi maram no aikona tabang pamda awana thengnaba matamda karam awa ana sing Christ gi maram gi damak thengnaba awa ana ne hain haigadoino simply hambadadi Jesus Christ gi haiba adu tawbu matungina Jesus Christ na maki yathang sing adu maki hoi amsung mai adu gi matungina punsi hingba matam maram de aikona khangmagumna tabang pamna Jesus Christ ka su pamde na tabang pamna pamliba amsung thagatliba Christmas khudingi oigera Good Friday lakpa matamda Easter Sunday lakpa matamda tabang pamna amsung luchingma singna thagaliba Jesus Christ adudi makoina uba phangba afaba thabak social worker Jesus Christ ne Bible gi Jesus Christ nate asengba Bible gi Jesus Christ makoina khanglam boiba targadi isor khangnaba missing is Jesus Christ ka ju thagate example cross ne ma bhar kibida Bible gi Jesus Christ magi yathang inba mahakum ne hingba harba khuding mak sin hambe magi haiba inba mahangna tawgunu haiba thabak adu tawdaba matamda taibang panba gi mi sing na pirakpa ot neiba adu magi ba mi dong adu afaba wa pausang pagi demak na mamang na majing so amu yaw afaba wa pausang doini haiduna office ki thabak tawdabida college or university the later class person attend to the gospel sandu ina noam the gin numita ba phauba adum gospel sandu aga adu na maram parka fail or ga adu na maram or missing na chairaga adu na maram or office tagi thabak resign office ki suspend rakpa matam da adu do afaba wa pau gi maram gi dam or Jesus Christ gi maram gi dam awana khang man na de mamang na majina khoi du mayek sing yeng kre adu gi understanding do laiba gulona Jesus Christ gi apa wa pa do sandok pagi maram gi dama Jesus Christ na ko da magi se bokin de piram ya thang do mate pun kuni panda magi apa wa pa do sandok na bagi dama tani matang matam ai medi mafam khudimok sing adu da ikai ba laitana ibungo mahang na pirak pa achaba tanja khudimok sing adu da thaja ba yana apa wa pa adu pu bane adu sandokpagi maram gi damak matang matam chana afaba wa pa adu sandokpagi maram gi damak mi sing ne ikai ba pirakpa nongnarakpa chamnarakpa khudingmak sing adu suya mafam sida adu na thaja bechel inau sing Jesus Christ gi maram gi damak oge ba khudimok sing isam sam hai boy ba tar isor gi wahai gi matung in punsi hingba matam da aikuna thengna ba awa anan khudimok sing adu mingon dai ming tagi Christian or sing day isor khang da mi sing day adu aikoina khang ga deriba awana kudimuk sing ase isam sam na haiba oiba ta hargadi pangya ya ba mi amo onan natte adu simply apa ba mi amo oiba gi man natte adu Jesus Christ ga man ba gi man ne aduga high riba thajaba sing na phangliba otneba khudimok sing ase Jesus Christ gi maram gi damak aduga Jesus Christ gi maram gi damak awana khangma karam mong khangba aduga high ba sing adu Jesus Christ na mong mayek sing mafam sadai na khoi chairaba otnairaba amsuna khoi na thakta phataba pumna mak thejleba da now asigi jaga ase khoi yengba matam hana chairaba I am a persecution khudimok sing Christian persecution khudimok sing chindagi lona mong hobang aktene thina ngangba thina chaiba mi mang ikai ba piba aduga hantha mong do wang am khudimok sing se thada bisila ina asi ekhoi phangani asi ekhoi soidina phangani aduna haiba aikoina hangbe aba wahang di karigi damak tuna thajaba sing asina ayam thajaba sing asina ariba matam gi thajaba sing aikoina hojik su pamina kra pa hojaba sing thaba adugi matam da thajaba sing Christian history da kui early church ki matam da remba angan bagi matam da remba thajaba sing thingna ba awa anang hojik aikoina thingna ba awa anang siga adum yengba matam da difference ka adum ubadum phangi matam adu thajaba mi khudingmak sing ase Christian e hype oiba tar lotion sing ka accept taude adu hojiki matam se thamoi kainingai oiba du thajaba mayam amale lotion khudingmak te loinimak respect tauba loinimak ga khunu ba tar pa bagi mi sing na karigumba taibang pan bana
Ishorgi oiba yeknaba oiba taragadi karigumba amamana mangal adu yeknaba oiba taragadi mangal gi macha oikraba nangam sungai gi punsi asina mangal gi macha moini hingba matamda ekoi awana adu thengna pham thoe adu Charles Spurgeon go ishorgi apawa pawsan no punu pamna mahana karam hana haibino hana haib oiba taragadi karigumba Thazabani hana laikraba mipum khudingmak thazabani hana laikraba kana gumba mana sandokleba afaba wapa adu taibang panbagi mipum khudingmaki nakongna taningba wapa oiraba aduga maki punsi adu taibang panbada laikraba mipum khudingma isor khangda maroina isor khangda misingna pamba amasung acceptable punsi ama oiba taragadi haiba mi aduna sandokleba wapa amasung mangna hingliba mahing adu ibung maki wahai matungini hingdi haina haibadu nakhoi khangba yagani. We can be very sure that the gospel that is accepted by all and the life that is accepted by all who are non-believer can be very sure that that gospel and that life is not of God's. Now, as I have unnecessary life of wapao so nakumatan mingon the kai hogna ba hybrid. Now, apaba wapao gi pao asimag. Missing the kai hoba dum oibane aikoi lamsan nate aikoi wangang nate aikoi gi sangang nate aikoi gi kragani napal na amata nate apa wapau maram de apa wapau na kauri base apa wapau na hari base Jesu Christ yaund bu kudimak sing pap chen manga ne mi oi basing na khanre bi kai aikoi mangai phaba aikoi mangai chauba aikoi mangai sengba aikoi mangai mi an cha phaba adu aikoi ai dono phaba kana larang mani ai dono mi sing bu understand bu mi kana larang ai phangjiri je mo yai phaba ngade adu dai pan bi kai wakhalone adu apa wapau na hai matam de aikoi je kana aikoi je papi ni isori mayok leba mi sing ni isori yekna ba sing ni aikoi pap chen ba sing ni pap ta ponglak pa pap ta chaurak pa pap ningai de sing thak pu tak mi sing adu ni apa wapau na hai re se adu Jesu Christ ki cross oduna uli bese maroi aikoi kaya mamal yam ki happy na te aikoi kaya gi matik pap chen mo aduga aikoi gi pap chen meduna mar isorna ma ki ama khakta ngai ba macha nupa do kathok pi bagi mapal na isor gi angak panungsiba adu isor gi angak pa matik manga aduni cross uli bu aikoi gi mamal na te maroi na aduga apa buwa pa na haga Jesu Christ bu thazda ba oiba targadi lomba nai dana mangani norok ta chatkani Taza bisil na sungkari ba ko apa wapa sa ibung maki wahai sigi matungina taza bayana chumna musung sing na sandokpa aduga ai ko gi punsi ai ko sandokle apa wapa adugi matungina ko gi punsi se taza da imung manung singi marakta aduga taza ba kai lai kai singi marakta hingba matam da ai ko soidna awa nang khangani chaiba khoi phangani ikai ba khoi nangani soidna Maram di aduna Jesu Christ na verse 11 da hai ba se ai maram gi damak ta mis na khoi bu chairak pa yai chairak po oithoi o nei ba yai o nei bo oithoi aduna ta phata puno thaijil lab yai thaijil lab oithoi nate thaijin gani chai gani o nei gani aduna ne o nei ra ba chai ra ba aduga phata puno thaijil lab da na khoi ha ba ni hai na hai se Again, I said in the section about Jagam, this doesn't necessarily mean that we invite persecutions by our foolishness. Aikogi apangba thawong na koi thawdo na unnecessary persecution o nei ba khangba michei khangba adu michei invite to body na te adu aikoi thaja be na chumnam sung seng lep matan asi aikoi de soitana lakani chil now sing And adu ai thaja mafam masal lai gro thaja na khoi singi mak ai khoi gi mak ta har bi thengna mi soina yaram gani nam ne si thengna da boi thokte Jesu Christ gi aning ba gi matung na punsi hingla pumatam da isora khang man lai gro mi sing da gi marak da phaw da nokna ba chamna ba lai ta banate then o nei ra tong ma khali o nei ba wahai da gi thabak na physically o nei ba phu ba chai ba heart ba phaw ba Harb o nei ba musung chei ba khuding mak sing asi the boundary amata leite adune thaja vigil announcing amarom dadi thaja amoi nai khoibu koi ba se nupa thok nam sung nupi thok na Jesu Christ gi tung in na bagi da mak tane khaita ngang ba da kano kari hai kang phali kai thebi dono te san ba adu dagi di khaita ngang ba ga utubi dono tasal lag lei adu gum bagi mong na te asi da har Jesu Christ na
थाजब है लेख्रब मिसिं सिलु मनुंग लेबा मतम असोबा खरा ngangnaba matam adu khara chumthoknaba matam hairiba adu thona phana asonba du gi damakta asonba du gi pungning hongnaba gi pangal ni jebagi mota asonba du ngangle e hain utubi sarga ai mangai ai diam lanmani ai diam tormen leba mising le now adu gumba mising du gi punsi mahingu ne krishna ko gi pamise awa ana lak matam da orpa nei ba magi mingi damak cherekpa matam da krishna gi mingi damak yaiphabasing amoina khang buduni adu asi khatak nate chaiba khatak nate ot nei ba khatak nate chaiba ko nei ba sidar lotion bo ba tar gadi khara khang mon khara line ahum su bajin na koi na phat ba pum na mak thejil ba thada bijal ila ase ekoi or haning ai leite adu ga hai ba se ai khoi gi mang na chat kra ba thaja ba yab itil inau sing adu da isori wa ta thok ba sing adu da adu ari ba matam gi thaja ba sing adu anu ba silup gi thaja ba khoi mak sing thena ki ba ngak ta ni rom gi matam da nero gi matam da thaja ba sing du ot pa nei ba matam da adu ga makoi colossion da putho ga sa sing na lamhui na oi gera kai no gera nong sa no oi gera adu ga lamok angau ba no oi gera hatok matam da si ri ba mi sing do Christian gi ming na si gi ba amata nate Rome gi sarkar gi mayokta leiba missing amon si ki bangakani even though they were caught they were imprisoned for being a Christian they were killed as traitors Jesus Christ gi tung in magi hai bi in bagi aduga Christian oi bagi man mo pha bo oi bata so mokoi hat pa matam dadi mokoi hali bedo kri ai ni maram da majati gi mang na ba to missing amagi ming mokoi lo mak sikri da adu Jesus Christ na mafam masida tambiri ba khudi moksing adu mahang masamang har ba khudi moksing se chahi khar gi madu mangon oi ki punsi du ni Jesus Christ na thajin gi da ming kare lai ta gi ni mana bhuchang basing ta thok madan mana anaba sing phan matum da kare mana oh ma de Beelzebub gi thawai na tawbani ma de Jesus Christ na phang ki da ba thajin ki da ming kare amata lai te aduga pap yaw da pap khang da aseng isor gi machanu pa ne aduga ma ki mising bu makoi pap te kan minabu gi da mak lak koi Christ Prabhu ne aduga mahang na ma ki punsi gi ma ki chin da gi pap ki bu wai sing ma ki khut gi pap ki ba thabok sing ma ki makhong na pap ki ba pham sing aduga ma ki thamoi na pap ki wakhan machet amma da khan de amma da ode amma da jate amma da ngang de adubu karam hai ma na cross ma da si ki do pap chin manang amasung ai gi matogum na Chingthakta moina Chingthakta mato amagumna mana to aran badu gi mar na na chil ina so Christian nangam sungai gi da cross mato se ki bado nangam sungai aran no khoi mus mangon loina mak thaijil lagani adu gi Christian adu ne mangon ma ki se boxing ga se da haise na khoi na phatta ba pum na mak thaijil ba na khoi yai phabani adu bi chil ina sing an se khoi gi punsi da oi thoi han ngai kari ma leite oi token tok pe khoi punsi da tok missing am le adu hai ba thaijin ba hai na hai ri ba se kaina sigi wai ni an maru Jesus Christ season ba thaijin ba kana thaijin ba is oi de ba do oi ba mum hai ba oi ba amagum ut Simson hai boy batari first Peter chapter 4 verse 15 da akoin pamina boy batari akoin awana khang ba matam da Christian amoina khang wadi chumi adu ba akoin awana khang ba se karmaina khang hai na hai boy batari first Peter chapter 4 verse 15 da karman hai adu bu karamata na mihat ba natraga huran ba natraga phatta ba to ba natraga atai gi thabak ta yaugan ba mi amagum na awa ba khang loi dhu bani 16 da adu bu kana gum ba Christian ama oina awa khang loi ba di mahak ikai dasanu adu Christian amoina awaba khang boy ba taragasu Chingthakta mi ama oina huran ba ama oina adu phataba to ba amoina ming thaisen ba oi thokpani thada bijil announcing adu maruna gospel community church members singlu ama to oina asigi jaga asta wakhal ngak khan minase ase singlu
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯡꯂꯨꯞꯇ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯊꯥꯖꯤꯟꯕꯁꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯃ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯀꯩꯔꯣꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯅ ꯑꯣꯔꯁꯦ ꯏꯁꯣꯔ ꯈꯪꯗꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯣꯔ ꯏꯚꯟ ꯏꯁꯣꯔ ꯈꯪꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯒꯤꯁꯨ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯡꯁꯦ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯅꯪ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯅ ꯂꯩꯒꯗꯣꯏꯁꯦ ꯅꯪ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯒꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯁꯨ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯁꯨ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁে ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ explain ꯇꯧꯔꯒ I believe why Jesus explained so far is so that we will never be surprised by whatsoever things happen because of him. ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯊꯣꯛꯅꯤꯡꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤꯃꯗꯤ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯤꯃꯗꯤ ꯑꯩ ꯈꯪꯗꯦ ꯁꯤꯃꯗꯤ ꯆꯉꯛꯅꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯇꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯟꯅꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯤꯡ ꯑꯊꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯐꯪꯏ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ. Now here and here's the irony. ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯊꯤꯕ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯃꯗ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯥꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯡ ꯑꯊꯤꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯖꯕ ꯃꯤꯡ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯡꯁꯦ. ꯊꯥꯖꯕꯁꯤ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯋꯥ ꯊꯦꯡꯅꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯋꯥ-ꯑꯅꯥꯁꯤꯡꯗꯨ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯛꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯦ ꯆꯉꯛꯅꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯏꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯅꯪ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩ ꯑꯗꯨ ꯙꯔꯃ ꯆꯦꯟꯕꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯍꯤꯡꯂꯒ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯤꯡꯂꯒ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯤꯡꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯙꯔꯃ ꯆꯦꯟꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯤꯡꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯙꯔꯃ ꯆꯦꯟꯕꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯍꯤꯡꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯅ ꯑꯣꯠꯅꯩꯕ ꯆꯩꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐꯠꯇꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯊꯩꯖꯤꯜꯂꯛꯄꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯛ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨ ꯈꯛꯇꯪꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯨꯝꯅ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯦꯡꯅ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯋꯥ-ꯑꯅꯥꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ. ꯑꯅꯧꯕ ꯋꯥꯠꯂꯠꯅꯕꯒꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯥꯅꯤꯇꯤꯅ ꯊꯥꯖꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯋꯥ-ꯑꯅꯥꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯆꯦꯟꯅꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯇꯝꯗꯦ. ꯑꯗꯨꯒ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯄꯥꯡꯒꯜꯗ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯊꯦꯡꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯇꯝꯕꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯕꯣꯛꯁꯤꯡꯗ ꯃꯥꯡꯖꯧꯅꯅ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯥꯖꯕ ꯏꯆꯦꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯌꯥꯏꯐꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ ꯅꯤꯡꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯃꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯣꯠꯅꯩꯕ ꯆꯩꯕ ꯌꯨꯝꯗꯒꯤ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯄ ꯐꯨꯕ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯄ ꯌꯨꯝ ꯃꯩ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯂꯟ ꯊꯨꯝ ꯃꯠꯈꯤꯕ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇꯒꯤ ꯁꯁꯄꯦꯟ ꯇꯧꯊꯣꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯄ꯭ꯔꯃꯣꯁꯟ ꯐꯪꯗꯕ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅꯤꯡꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯄꯥꯟꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯄꯤꯈꯝꯅꯔꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯣꯟꯕꯁꯤꯡ ꯑꯃꯣꯠꯄꯁꯤꯡ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯂꯩꯇꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯗꯕꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯥꯡꯊꯣꯛꯑꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯃꯥꯡꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯃꯣꯟꯅ ꯁꯤꯡꯊꯥꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯌꯥꯏꯐꯕꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯧꯏ. ꯍꯔꯥꯎꯒꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯃꯣꯟꯅ ꯁꯤꯡꯊꯥꯅꯕꯤ ꯕꯣꯔ ꯐꯪꯕꯁꯤꯡ ꯀꯧꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ. ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ it gives us a perspective. When we are persecuted for Christ's sake, we endure that persecution as a blessed one. ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯋꯥ-ꯑꯅꯥꯁꯤꯡ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯣꯠꯄꯅꯦꯕꯁꯤꯡ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯑꯣꯠꯄꯅꯦꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡ ꯈꯥꯡꯂꯤꯕ ꯆꯩꯅꯥ ꯈꯥꯡꯂꯤꯕ ꯏꯀꯥꯏꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯏꯐꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯥꯡꯂꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯏꯐꯕ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ and this is very important ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯏꯐꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯗꯣ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕु ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯔꯒꯤ ꯐꯝꯕꯥꯜ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯒ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟꯕꯗ ꯂꯥꯛꯄꯤꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯤꯕꯤꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯤꯡꯒꯠꯄꯤꯈꯤꯕ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ we are called blessed. Now, adu oiba tagadi haiba chaiba otneiba amasung fataba punamasing thajinba matamda aikoi yaiphabasing haina kobiri aduga yaiphabasing oina aikoi karamana khangani how should we respond then? Adu hiding wangda we suffer persecution for Jesus' sake as blessed one and not as victim. Now aina victim haina haibasida atopa sense amadani aina seasonary base. And
Christian ama oire haidana Jesus Christ na ikhoy victim card sisinanabagi guarantee kesu pi dem no maram di kari damo ko endu haibagi maram verse 24 yam na maik singadori victim card se aibu yengbiu ne ai yawa na si aikhoy yawa na singbiu aikhoy bu nungsibidre aikhoy bu chanbidre aikhoy gi mafam phajna pibidre aikhoy gi phangam thokba hakama ta pibidre chile inasong what do you expect from this world? That is what we should expect. Migi machanupa magi kok tham phawba leite tayong palda lamusingi makole migi machanupa gi migi machanupa kok tham phawba leite adugumba kok tham phawba leiki daba Christ adugi tung in banang amasung aina aduna tana kaino kon expect ko dita tayong palda gi victim card season abagi mathau karsu ta de adugu season apam su thokte how and why kari gi de maktano because verse 12 Verse 12. But the Taran to Asida, I quite a high but say, but or neighbor, Musung Pata, Bono, Tazilabamatam, the Yaipaba Amon, I quite Karamana, the Kamana Kangani, Harauzo, Amazon Yamanungizo. Seriously. And can a victim rejoice in persecution? I did 2 had Peter, I did no had Peter, I did labor. I quaggy hug Pubano, Mat Peter. I don't mind the color labor. Can that person, can that group of believer live this life of joy and exceeding gladness? Had Peter or Peter, maybe other walkers don't chuck review labor, missing Harau the game soon. Toido had no noise. I see from the Yam and Noise. I do. I think my high of that toy dog, hen dog, na pat hope for Makai Nuizo. Hiding I later, Makai boundary later, Makai Harrow, other than Christian hires. Victim Garcia never sing, I see position Namudro. No more. And that's why I say, we don't suffer as a victim. We don't use the victim card as Christian when we suffer persecution for Christ's sake. Now, Jesus Christ, but the Taran situation that I could get response, Christian persecution, Yaiphabasing bu Christian marang dam to otner pamatam da thazaba amana karam or Yaiphabasing na karam haina aduda paukhum pigani haibagi mawng du Tambiba gi mapalna aikhoina karam haina paukhum piroi adu mayek sing Jesus Christian hai yana ambade we should not react to the persecution with revenge laman kumnu magi wakal gluan Adu Jesus Christ na yaba pide. Christ agi mingi da makta awana khangani. Adu yamna mayek sengabani. Maram di aikhoina thazari ba aikhoina tung iliba Christa ase taibang pamna nungsi khidaba taibang pamna yadaba aduga taibang pamna cross makta chahili singani mangda hat khiba Christani. Taibang pamna yadaba taibang pamna tukuchaba Christ adugi matung illaga taibang pamna ko nungsibini khan boiba targadi adumuk pangba adumuk wakhal yaudaba adumuk Jesus Christ masak khangdaba adumuk Bible masak khangdaba mi ani suroi Adu beta ekon Jesus Christ ki tung ilise kari khanga tung ilo o magi tungin bataraga di mahaki sebo oibagi mamal pigani adu haiba mamal adu aigi punsi mangbagi mapal oigera aigi pamjaba thabak career du mangbagi mapal oigera imung manung se tan thokbagi mapal oigera aigi hak matpi bagi mapal oigera kaisum sanga namsalaga thambagi mapal oigera adu gu chaibi bagi ngangbi bagi ikai pi bagi khuding mak sing adu no oigera khuding mak sing adu gi mapal ai magi tungin bagi mamal pigani adu Christian sing magi tung ilese man Jesus Christ string attach amada tawde kana gumna gi tung meaning labdi ma masana masabu ya zada sanu magi cross puja sanu adu Jesus Christ na yamna mayek sing na hara kan ai nangai bu magi tung inara bagi dam orese now adu khodi masin do harba matam adu bhawbada o asigi awana khar lakpa matam da laman kumui wakalai ba mi sing yam lei thazaba sing imrakta now this doesn't mean thazaba ama oina aikhoina law sizinaba chumdi haina haiba nate aduga tawroidobani haina haiba nate adu nattabada laman khumnabagi aingonda otlakpa nairakpa mi khudingmoksing adugi mang takhaningbagi aduga mawai punsida awa thoningmagi wakhalon mayam leiba mi sing leitabana thasaba isilana sing adu aikhoi wakhalon oipham thokte ani haiba khudingmoksing adu aikhoina mayek sing na kangpham thoi
ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯌꯥꯏꯐꯕꯁꯤꯡꯅꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯋꯥ ꯅꯪ ꯈꯥꯡꯉꯤꯕ ꯃꯔꯝꯅ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯏꯀꯥꯏꯕ ꯅꯪꯂꯤꯕ ꯃꯔꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯌꯥꯏꯐꯕꯁꯤꯡꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯈꯨꯠ ꯊꯥꯔꯛꯈ꯭ꯔꯕꯁꯤꯡ ꯈꯨꯠ ꯊꯥꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯡꯅꯕ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯌꯥꯏꯐꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟꯕꯁꯤꯗ ꯃꯤꯀꯨꯞ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯈꯔꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯗꯨ ꯅꯪꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯏꯀꯥꯏꯕꯗꯨ ꯅꯪꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯂꯣꯝꯕ ꯅꯥꯏꯗꯕ ꯁꯔꯒ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯥꯏꯔꯛꯂꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯣꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯅꯥꯏꯔꯛꯂꯤꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯃꯤ ꯏꯟꯗꯤꯕꯤꯖꯨꯋꯦꯜ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯣꯏꯅꯤꯡꯕ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ ꯌꯥꯎꯗꯨꯅ ꯁꯤꯈꯤꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ ꯌꯥꯎꯗꯨꯅ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯅꯣꯔꯣꯛꯅꯤ ꯈꯥ ꯆꯤꯛꯀꯗꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯠꯄꯅꯦꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯤꯠꯇꯒꯤ ꯄꯤ ꯇꯥꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯔꯥꯟ ꯈꯨꯕꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤꯒꯤ ꯊꯣꯡ ꯑꯗꯨ ꯁꯔꯒꯤ ꯊꯣꯡ ꯑꯗꯨ ꯌꯩꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯕꯅꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯃꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯋꯥ ꯅꯪ ꯈꯪꯂꯒ ꯈꯥꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯋꯥ ꯅꯪ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯥꯏꯖꯕꯤꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯂꯩꯇꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯂꯩꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯝꯕꯤꯕ ꯅꯠꯇꯦ No, we should respond it with revenge. ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗꯗꯤ our response should not be depression. ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯁꯨ ꯈꯔ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯣꯠꯄꯤꯔꯦ ꯅꯩꯕꯤꯔꯦ ꯍꯛꯃꯠꯄꯤꯔꯦ ꯀꯩꯁꯨꯝ ꯁꯪꯁꯤꯗ ꯊꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯀꯩꯁꯨꯝ ꯁꯪꯁꯤꯗ ꯑꯩꯕꯨ ꯊꯝꯕꯤꯔꯦ ꯗꯤꯄ꯭ꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯖꯒꯥ ꯂꯩꯇꯦ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟ ꯄꯔꯁꯤꯀ꯭ꯌꯨꯁꯟꯗ ꯅꯪ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯅ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯑꯋꯥꯅ ꯈꯥꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯎꯠꯇꯨꯕꯤꯗꯨꯅ ꯇꯥꯁꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯂꯩꯒꯗꯧꯕ ꯑꯃ ꯅꯠꯇꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯁꯥ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕ ꯑꯃꯒꯨꯝꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯛꯇ ꯅꯩꯍꯠꯄꯤꯔꯒ ꯊꯝꯃꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯇꯥꯕ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯄꯨꯔꯥ ꯄꯗ꯭ꯔꯥꯛ ꯂꯥꯎꯅ ꯇꯥꯔꯒ ꯂꯩꯕ ꯄꯨꯔꯥ ꯗꯤꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯕꯣꯛꯁꯤꯡꯅ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁ ꯇꯧꯕ ꯄꯥꯝꯕ ꯃꯑꯣꯡꯁꯦ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯃꯥ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁ ꯇꯧꯕ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯕꯣꯛ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯍꯔꯥꯎꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯟꯈꯩ ꯂꯩꯇꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯄꯤꯇꯔꯅꯁꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯕꯤꯗꯄꯗꯨ ꯃꯔꯤꯗ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯅ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟꯒꯤ ꯃꯤꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯔꯥꯎꯐꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯡꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯏꯁꯣꯔ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯄꯤꯕꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯀꯔꯤꯝ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯦꯟꯇꯤꯌꯣꯛꯇꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯃꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯤꯡꯁꯦ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯇꯨꯡꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕꯒꯤ ꯃꯁꯛ ꯑꯃ ꯅꯠꯇꯦ ꯏꯀꯥꯏꯕ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯃꯁꯛꯅꯤ ꯈꯨꯡꯒꯪ ꯀꯩꯔꯣꯜ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯇꯨꯡ ꯏꯟꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯤꯡ ꯄꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯪ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯁꯤꯡ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡꯁꯤꯡꯗꯨꯒ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯤꯡꯁꯤꯒ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯣꯛꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯤꯡꯂꯨꯞꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯦꯁ ꯑꯩ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟ ꯍꯔꯥꯎꯅ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯤꯡꯗꯨ ꯄꯤꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯈꯥꯡꯕ ꯉꯝꯗꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯈꯔ ꯑꯃꯅ ꯄꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯗꯤꯐꯦꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯖꯗꯕ ꯃꯤꯡ ꯐꯪꯂꯕꯅꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣই ꯍꯔꯥꯎꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ rejoice and be exceedingly glad ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯀꯗ꯭ꯔꯅꯦ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ of course ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯑꯦ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕꯗꯗꯤ ꯙꯔꯃ ꯆꯤꯟꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯋꯥ ꯅꯪ ꯈꯥꯡꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐꯪꯕꯗ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥ ꯅꯪ ꯈꯥꯡꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐꯪꯕ ꯃꯤ ꯀꯅꯥ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯈꯥꯡꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯋꯥꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯥꯞꯀꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯥꯞꯀꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛ ꯙꯔꯃ ꯆꯦꯟꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯙꯔꯃ ꯆꯦꯟꯗꯕ ꯅꯪ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯅꯪ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯞꯇꯒꯤ ꯀꯟꯕꯤꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯈꯥꯡꯈꯤꯕꯗꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯍꯥꯛ ꯈꯛꯇꯪꯅꯤ ꯙꯔꯃ ꯆꯦꯟꯕꯒꯤ ꯃꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯑꯗꯨꯒ
in full perfection khangkiba du mahakna cross mathak phawba haiba in bagaloina magi yegnabasing idamakta iroi loiba magi iroi loiba pangal adu magi yegnabasing idamakta kopibagi prathna galona adu koi Christian mafam de Christian tambiriba khudimo singse magi punsi makri cross makhongda aikoina mamang pathak bo bidai sahi kharagi matungda magi punsi de aikoi uba phange aduga Christian khadang asi oithokpa nate aduga magi sibok singa asidasu haiba punje asi othe karma punje harau buge amasung yamna nungai bagi punse aduga haiba dune aikoina hojikta pamina khibadu pako jabad singi thabak pandu manga aikoina pamina khibadu Sanhedrin dagi magi sibok singdu phuraga apapa wapo amugana sandoktana nabagi damakta yathang piraga kihallaga chahilaga tholakpa matamda haiba Jesu Christ gi sibok sing aduna makhoi karmaina thoklai harau bagalona Sanhedrin dagi thoke maram ni sorna makoi ming adugi maram gi damak ikaiba khangba matik chaba oina singthana bir adu kariguma nakona Christian history sing maru martyr sing punsi wari sing pabo bitar maru katakom gi martyr sing punsi wari pabo bitar Colossian makoi hana bi damda hoidoga puthorak pa matamda adu makoi chana bi dam charam na nongsa sing adu kai sing tholak pa matamda haiba mi sing aduda sigadawraba adu moigi mamang asiba duna changlak pa matamda kana amata akibagi mai thonglona sigiba martyr amata laite Colossian manungda Mino kolon sikhiba ngaktane aduga thagat isai saga sikhiba ngaktane it is possible oh adu oiba tarne karam hairo si possible odi haraus ba amasung thedok hedong nunga jibagi punsi sida awan ang khanglaga ikaiba ming nanglaga ai Jesu Christ gi maram gi demak jail da thamme hane khalase adu ai karmaina harago oh oi thokpa khoi upapangi polam sung sila apa wapa sanu bagi demak demak jail phasla tham adu ko moi ka de hindu isor thagat isai adu jwar hai adu ge hindu oi thokba ngakne thaja basangi punsi da uba ngakne hair bu khudi mo sing asigi punsi se kari hai extraordinary Christian life that this is very ordinary Christian life Jesu Christ gi tungin ba Jesu Christ masak khangba masu Jesu Christ gi mapana khoina oi basing se mayek sing namsung chumna khangba taibang pam ba se ai gi mi taibang pam ba se ngai hakini hai bu mayek sing namsung chumna khangba missing aduna di asi oi thokon isam sam hai bo ba Christian khuding mak asigi punsi se oi thoe aikogi attitude of mina kin amuk thilakpa matamda kin ani thinmagi wakhalon nate andaga WhatsApp ta YouTube ta aduga Instagram da Facebook ikai macha ma pirekpa matamda comment ta ikai ba lising langsan bdo aikogi thabak nate abjil inausung Jesu Christ gi mingge mak awaba khangba phangli ba se ibung ma na ke matik chabon singthana bibagi maramnani hai hiram madu hiram kayo na koi harau dise kari dam koi harau dise hai ba harau musung yam nungai bagi maong adu kari den koi uhun dise kari gum khar khang bagi maram na du hai ba Jesu Christ na mai yam na sing na maram de saga na koi ma cha kari dam ko ne koi harau ba amasung thadok henung nungai bagi nongai bagolona Christ gi mingi damak phangba awa nang singda aikoina response to godise han han ba di aikoina Christ gi mingi damak awa nang phangba oiba targa di hai buduna ko yamna mek singam jikena ko ishwar macha sing aikoina James hanjin pakraba aikoina James pamina kraba adugumna thajabgi chang yengba adu awana aduna ne aduga thajab asengba laikraba mi sing aduna di makoi thajabgi asengba uba matamda makoi thajabdu sengba adugi asengba khangba na adu harau phamle ani subade ekoi harau pham thobugi mam thajabe chil inausing aikoi na magi mingi mak Jesu Christ gi mingi mak awa nang khangba matamda ekoi Christ gi awa ana aduda ekoi saru ya ba mi sing oibagi mam aduga haiba awa ana ngasina su hum subade ekoi thajaba adu hena mayek singal hena refine to persecution refines our faith
Look, Marie Subadi. This is my home to hike a promise reward in heaven. I call you the Magda, Ibungo Mahang Mana Tarang with circuit. I do hire Mana, this is Nakogi, for great is a reward in heaven. Circuit Nakoi Mana Jawi. Uro Muhammad said Jesu Christana, Magis boxing, Asigi mid pamse, Tabung Pan Magi Awana, do the Natana, Sargon the Pukalapose. As in Nangamusung Kaurang Bogadum announcing. Jesu Christana Karigumba, Quaidagi, Ikogi, Awaba, Quaidagi, Pibam, Sopa Matang, Adu the Sargi, Wakal, Aduluna, Iko the Wasak people, but I could Quaidagi Nunga Matam Adusu, I could Wakal Sargalapam to it. Mammy Tabang Pan, I couldn't take a Awana, Adu the Gidi, Sarga, I couldn't take a Gadriba, Atsobamana, Adu Pangan, Atsobamana, Adukimatic Hill, Adukaman, Tabang Pan, I couldn't take even Nunga, Bakara, Asidi, Sarga, the Tenagadiba, Nunga, Adu Yo. Yaude. Aduh Muhammad said high mana is reward say. Isorgi wahai Tambiba Hendrickson Koba Nupa Amakn Sumanai. This reward is not a reward of merit but a reward of grace. Asigi mana say I coin awa kang magimam na pangba manate. Aduh, asing mana saya kau ni mati cakap, aku ni tan ba mana te. Kau ni asing reward se. Lom mana ada punci, hing bagi luhu. Lom mana ada punci. Jesu Kristus kelai mina ba, sarga. Aduh ni asing reward se. Aduh, hari berikut ni masing sing tu. Aku ni Kristus bertaja ba macam aku ni pangleba sing aduh ni. Aduh, hari awana sing tu kang bagi mapal. Aduh, Kristus ki maram kita macam awana kang pang ba tu ki mapal. Aku dah hena mayak sing lesi kau ni hari boleh bertanya. Oh, ai sarga ki mana aduh kita macam taurang taurang luar ba miaman. Aduh na Paul na siram dah ada kari hari Paul na Timothy dah. Ani sebut Timothy dah ibu macam dah. Ai sing tu. Lamben siapa belur. I have finished the faith. I have run the race. Now, Paul, I do the higher ma. Tazabia apostle mo ibig him ya minabagi maram na isor magdam the reward pasabam tamahan high hybrid. The more he faced persecution, the more he suffered for Christ, the clearer heaven is to him. Maram ni tabang pan ba sida Christian oi bagi mamna awanang phangboi bata taibang pamna aikhoida yaikhai ba thingai ba musung ot ne ba pi ba oi ba taragade aduduna aikhoida pi ba wa pau adu aikhoida pi ba pau adu aikhoi taibang pan boi na ta ba sine aikoi taibang pan boi na ta oi ba taragade koi sargai ni adu Jesu Christ na mana gi matungda Mana ki matang na mang hire matung irolo bedi kari demog na thajaba amon ko ni harau go deuse arobatan tangkaping mar na khoi gi namang lem wa ta to pami simbu makhoi na sumna odne ki kari demog ko harau go deuse ai ko na Christ ki mam gi dang ta awanang nang basina maram oraga hire ba awanang do ai ko na khangli ba awanang do na Saki bi bi kan han hype over target. We are on the right team. Aikoi achumba aduga asengba kanglup adu aikoi yaw habde. Karam haina. Ram esi awanang Jesu Christ gi maram gi dharma jan gi maram gi mak awanang thenari bi se nangai na han bo oi re aduga han bu sunate aduga akon bu sunate. And Jesu Christ gi matam da leiramba dagi har Jesu Christ mamang da leiramba sorry wa ta mipum khui masing ari bo no gi matam da Jeremiah yengbo oigera Ezekiel da yengbo oigera Amos da yengbo oigera Nehemiah yengbo oigera Ezra rom da yengbo oigera khui masing Moses da gi hauraga Daniel da gi hauraga khuding mak sing da isor gi Aningba apam basing to basing isor gi aningba pam haiba khuding mak sing matam da leiramba mi sing na yekna ba amo oine ui aduga sirap ki masak or mi sing amo oine oi even Hosea gi matam da leiramba mi sing aduna Hosea aduma gi matam gi mi sing aduna ai khoi gi masak ta sirap tauna ba lak mi hana yam han thana yeng munu pa ni ma do Jesu Christ gi punsi Jesu Christ na pamba punsi ibu ma ki wahai gi matungina ohen ohening ba du
oihangadawgi mongna sandokpa wapau amasung tambibadawi punsi hingba matamda chilena sing taibang panbana aikhoibu luna tarokada maram amat leiti aduga haiba khudingmak sing asi aikhoina Christian gi puari da aduga Bible da khana mayek sin ubu phangba ngata adun Jesus Christ na harisine wakhal waganu haraubam yamle ngi thodo khena pumaramde nakhoi toriba sumaina namang le mo ta to pa mi sing busum khona sum no meke anu ba manate nakhoi han bu zu oi roi adu nakhoi aroi bu zu roi taibang pan sin da thajaba sing leiba makai taibang pan badagi awana dum thena gani adu khoi thena ba awana Jesus Christ gi maram gi da mak to oi ba maram na ken haina hai ba oi ba tar gadi we rejoice because it is the evidence of the genuineness of our confession and faith. Aikoina hai aikoina sandoli ba apaba wapau amasung akoina hingliba punsi mahing asi aseng bamak achum bamak isorgi wahiri phamoy ba isorgi aningbagi matungin ba adugi mapan oibagi maramne it gives us more evidence of genuineness. Aduna koi harau phom thoe aduga nungai phom thoe aduna thasu bechil announcing Jesus Christ na magi ningthole ba klei khraba Christian ningthogi makhat lei khraba magi manai singda Christian tambir sin aigi maram gi damak tabang pamana na khoi awan nang pirakpa matamda makoi ge lan sokno haide makoi ge khanno haide aduga adugi mathau tabsu kari amat leite adu harau maramdi adu helingai mate sargi hena na khoida adu helingai mate na khoigi mana phangadu be me hena naksal adu helingai mate let be mafam adu achumba amasung asengba amasung aigining tholei ba ki damak ne have me hena sing adun Jesus Christ na thaje khraba sing as bhap nangam sung ne bhap taning bas adu asi nangam sung na singlup amoina khangmina mathau tai aduna maram organ ekhone taung pan se khangba awana khuding mak sing ase isor khangda imung manung dagi oigera kay lekai dagi oigera office gi oigera maru mapang dagi oigera adu isor khangba ne haina laikhraba thajaba ne haina kaujgraba mising dagi oigera ekhone phangba ikai ba o nei ba cheiba ming khuding mak sing se Christ gi maram gi damak ta ohen bu khoyam mathau tari se ekhone huralu bagi maram ne huran haina korok pa dudi adu di kesu ga de akhoi missing dan nungsi haita bagi maram na asidi nungsi hai binate purmina ba ya ba minate hai badudi adudi kasunate asidi wa ngang no kadang ngang bo te thaban han mane adu gi punsi main hinga kan adu gum ming nu pirak boy ba agadi adu ikai ngai kasu oide hai badi ikai pam thoe adu bu Christian amagi ming ikai ngai di kasu oide maram adu Christian obagi maram na Christ gi ming gi mak da phangba ming nate thengba yadaba supchun mana hanba du ngangba yadaba kapthorok pana hanba adu oiba targadi adudi masana adum awaba dum kaujabane khonthi dum chani adugum du kari mat yaude akhoi loksing mathauta isori pangal mathauta Christ gi mateng yam mathauta thada bichil inausing akhoi awaba kham oiba targadi Christian amone khoi awaba khangse Christian gi ming da awaba khangse Christ gi ming gi damak awana khangse adu nangam soin tang pa se hingliba punsi isor khangdaba misingi mamangda masung sigumang hingba punsi karam haini hingliba adu koi wakhal taus Jackson daba maongda thokpa lakane adu gi punsi meng du hingba oiba taragadi adu gi punsi meng Jesus Christ ma gi sebok sing lagi asa tawbase it needs discipline and consistency Jesus Christ ma gi sebok sing pandub ahum dagi matang tambira iba punsi chanbi hebagi orbasu puning tapagi orbasu thamo sengbi orbasu ingtapa purak pasingi punsi oiba targasu adu dharma sen bagi damak awana kham khuding mak sing oiba targasu hai bu khuding mak sing adu isorgi pangal the discipline amagal na consistency de hingba mathau taba ngaktane a Jackson ba Christian sing hingba Jackson ba punsi mathau taba jaga sing ngaktane ngang pa wangang set pa phiset mi loina ba maong aduga isor khangda mi sing amang hingba punsi adu khangba sing thajaba sing loina hingmena ba punsi isor khangda bi mai pak loina ba punsi isor khangda ba le ka le hingmena ba punsi
ꯏꯊꯛ ꯊꯣꯡꯕꯁꯤꯡꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯈꯥ ꯇꯥꯕꯁꯤꯡꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯃꯇꯧ ꯂꯧꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯤꯡꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗꯨ ꯍꯤꯡꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯤꯡꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯝꯅ ꯑꯋꯥ ꯅꯪ ꯂꯥꯛꯑꯕ ꯂꯥꯛꯆꯁꯅꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯝꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯠꯄ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯕ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯝꯅ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯄ ꯇꯥꯔꯕ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯁꯅꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯝꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯕ ꯂꯧꯈꯤꯁꯅꯨ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯁꯔꯒꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥ ꯆꯥꯎ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯜ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯂꯣꯝꯅꯥꯏꯗꯕ ꯌꯨꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯃꯁꯨ ꯈꯪꯁꯤ ꯏꯔꯣꯏ ꯂꯣꯏꯕꯗꯗꯤ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟꯕꯁꯤꯗ ꯌꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯃꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯊꯦꯡꯅꯒꯗꯕ ꯑꯋꯥ ꯑꯅꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯀꯤꯅꯤ ꯂꯣꯏꯕꯅꯦ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯆꯨꯞꯄꯒꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯑꯋꯥ ꯑꯅꯥ ꯑꯁꯤꯒ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯥꯖꯕ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯋꯥꯁꯛꯄꯤꯔꯤꯕ ꯑꯁꯥ ꯑꯁꯤꯒ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯐꯣꯜꯅ ꯔꯣꯃꯤ 9 ꯍꯥꯏꯕꯒꯨꯝꯅ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯑꯋꯥ ꯑꯅꯥ ꯑꯁꯤꯒ ꯐꯪꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯉꯥꯜꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯥꯡ ꯑꯣꯟꯅꯕꯗ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯗꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯃꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯣꯡꯃꯗꯤ ꯁꯔꯒꯗꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯃꯈꯨꯠꯃꯛꯇꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯁꯤ ꯁꯥꯟꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯇꯦꯟꯅ ꯌꯦꯡꯒꯨꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯋꯥ ꯑꯅꯥ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯅꯥ ꯑꯁꯤ ꯗꯥꯛꯐꯝ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯁꯤ ꯐꯨꯕꯤꯔꯛꯄꯅꯤ ꯑꯁꯤ ꯎꯠꯅꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯗꯥꯛꯐꯝꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯑꯋꯥꯕꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯅꯪ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯊꯝꯕꯤꯔꯕ ꯁꯔꯒ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯍꯤꯡꯕꯒꯤ ꯃꯅꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯑꯗꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯄꯥꯝꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯅꯈꯣꯏꯕꯨ ꯆꯩꯔꯕ ꯑꯣꯠꯅꯔꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯊꯛꯇ ꯐꯠꯇꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯊꯦꯖꯤꯜꯂꯕꯗ ꯅꯈꯣꯏ ꯌꯥꯏꯐꯕꯅꯤ ꯍꯔꯥꯎꯖꯧ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯧ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯁꯔꯒꯗ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥ ꯆꯥꯎ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯋꯥ ꯇꯥꯊꯣꯛꯄ ꯃꯤꯁꯤꯡꯕꯨ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯅꯣꯛꯅꯈꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯔꯊꯅꯥ ꯇꯧꯁꯤ ꯄꯥꯁꯇꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯊꯋꯥꯏꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯕꯤꯕꯒꯤ ꯃꯄꯥꯜꯅ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯋꯥꯅ ꯈꯥꯡꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯃꯤꯀꯨꯞ ꯄꯨꯡꯖꯥ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯄꯥꯟꯕ ꯃꯤꯄꯥꯜꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯥꯡꯂꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡꯗꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯅꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯌꯨ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯄꯥꯁꯇꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯪꯉꯤ ꯑꯩꯈꯣই ꯁꯣꯜꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯈꯜ ꯊꯦꯟꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯠ ꯁꯥꯟꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯁꯔꯒ ꯇꯝꯅ ꯌꯦꯡꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯇꯠꯇꯅ ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯊꯥꯖꯕ ꯂꯩꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯋꯥꯁꯛꯄꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯋꯥꯁꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯌꯥꯝ ꯅꯛꯅ ꯊꯝꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯄ꯭ꯔꯚꯨꯁꯨ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯋꯥ ꯅꯪ ꯈꯥꯡꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯣꯟꯅꯕ ꯐꯪꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯊꯤꯅ ꯆꯩꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯡ ꯐꯠꯇꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯊꯦꯖꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯋꯥꯁꯛꯄꯤꯔꯕ ꯁꯔꯒ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇ ꯌꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯍꯔꯥꯎꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒ ꯄꯥꯟꯃꯤꯟꯅꯕ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯕ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯕꯨ ꯎꯖꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯔꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯇꯣꯜ ꯂꯣꯝꯗꯕꯗꯨ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯖꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯗꯒꯤ ꯑꯣꯠꯄ ꯅꯩꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯁꯥꯎꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯃꯟ ꯈꯨꯝꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯤꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯊꯃꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄꯤꯅꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯏꯁꯣꯔ ꯇꯣꯟꯊꯕꯒꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯚꯤꯛꯇꯤꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯥꯔꯗ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯀꯟꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯍꯔꯥꯎꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯌꯨ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡ ꯃꯄꯥꯟꯅ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯃꯉꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯥꯛꯁꯅꯨ ꯌꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯃꯤꯡꯗ ꯅꯤꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯥꯃꯦꯟ